ema wabem embu da abrabo bi a wo bi apem na ekowanim obra eyoko obra de eyoko papa se obra enye okwo anka bo se wo bo obra na obedu baby ne eye de obeji wani obenya sika bibi apebi a otimi to ewo asase we so ba bedu baby no na wahwe oni ema nyina na ho na ba enwonwo even po first na wotoma wo na fufu edi ebedu baby na wontimi enye saade no wa bisa won se na die ne ho na be ka won sem ene abrabo de na obedi abobo eba ne sa eni abobo da pem na ekowani na ne wahwe no nyina no wo san ebenya ne ba ayemo amodofo opiesie eye TV and radio station eba edoba ba ko pe maami me da se ena maji jime a me ye de be meti attention TV so maji me kunya kese me no eba be pense ensemu ede na ekoso ewo oman Ghana ede nie ene ye dane ye sorry ya ye se Sakawa we be ka na de kra na ye Sakawa ye sika duro otu wo ha se bi ma kwakwaje sika duro obi wa kwakwaje sika duro ntem kra ye ti story bi se bi ma dane mpete anko be room mu no mo entimi anye de wa me room mu biem obu ha no de ne maami akwaje obu ha no de ne papa obi so ho de ni nua ba bi no kra timi ani oba bi date obi timi no watena be 3 years 5 years o timi kra akwaru because of say odo wa be jiska duro na odo kwakwaye Sakawa nti no wa be fa no ye de be ete eye ene ye da sorry ya si Kwahu no bibi akwakosi wo kode na akwakosi wo Kwahu eye Sakawa boy bi a wayi akwakofa abaiwa owo 3 years den okoye no menko na yenko tie ne esifa abaiwa 3 years no ene obema so owo 4 years no menko na yenko tie ne esi ewo Kwahu mem 4 years ena Adam akwasi asiedu so ewo 3 years rufa ne yoba meboa mpacho mi ani nya ye merima okay na eden na sanko fu etimi dada omunya omo obi nim kasi abohini seni oma me kire mu no eye madam asiedua eye Adam ne nana o kire so oma me adwuma nti oma me ko adwuma no oma me yare e na ono ofie nti akwasi maame enu aduane si ho ema oma me enu akwasi enu odum bia ho ekoye na wona na kire mu a ono oyari nti no da duro so ebreso ya okono maduro no maba abedidi nti o shedem no maduro baaye no na eye Adam eni ho ohwehwe ni ba bia na ohunu nti o mu chense owo eye nini abako no enchen meche abas ho nti onimi se onu rufa na ja edi agro rufa ma na susu che ono so awo foforo aye brosini be ntia a ono wodem a wonko ba bia nti ono susu ani ba ho so ne rufa eni ho nti ona je so ba hwe rufa eno na o hwe mu no anche ena ye maame Margaret asiedua eye akwasi Adam ne nana eti se eye rufa di milika eba eche se obi bro akwasi Adam ono ba ne ya ka ne nufu so enti waka sa na omo ye omo aje so omo ko ba bia ye ko bra kwara no omo ko no hu se eye akwasi Adam yi edimlika ono oba no hwe no mo hwa ni wirim nyina emoja na num chese ne mawre nso so ya tu ne sa benkumu no eye asenkawa no ya tu no afiri ho afom ko nso ni bema no so ya san atwa efa ehwo na amafo eso brabom me cheda maame ebo so brabom amafo me o mafo me ema enipa agibu eba ho omo hwe mpatem ho nyina omo ahu omo confirmation center ko na so ye enso no omo tintin mpatem ho a omo ahu na omo tie ma anye we ni di kan the angel ya tiefo be kaya abamu wa bia no ono wa no so wanya mfirisia no ensia ono so oyira sa abromu hu no ni yakunu etudantuo bim asa nipa bonfo aya sa nyambrasam ebesi nne omo ehu wom nti disro abba kronum na ufa papa echa ya Abbas anane ono ne ufa ne papa ono so chem se ono kwa de owo afom no o ye tra onya ne se nipa bonfo ni bi ababe kun de ba ama ono no odimlika ani frefom ebedu ye ntasimi ya se ebesi sabre nipa bonfo wo ye sa nyambrasam won hu wom eye Abbas
abas ne de ono asenwe esi anajo ahomache anase regional kete eya no pa be no nkru ko no ndum ho bi esi ye no eye kroketo a nipa wo mu dodo ba sen ewo ye ko praso na esa kro na bom ho ne asante lai o ka ko praso na asante lai na e kro ba ko penemom ehie ni dam e fa asante e ni fa ye krom omo population e ko 2000 nipa dom awo ko pa ti mi anhye wo mo so a senka enye se bia dede nu kwa ne ade a chese ko mo ne kura ne kwa no no enka wo mo de wo mo kwa no na ba bia wo ko ye sa de nso eye kro ne eto omo ho ne we enwura no enye kro ne mu pi na asem ni si ye we ko praso asante lai enwura no asante lai ho ne new site ana because ne awu ka so ko no ha no ba bi ne ko so wi ase de da pepe enye new site ko ni bo mu bete tie ka to ne o ya ba so ko ye ho nye new site ta enipa dom go ho like mi na ho na o mani ti mi di ago wo asemi ba ye mo tie ma posifo ate na o de aseda ama otwe di aposifo abam na elmanfo ejidi a wo ko praso aposifo mu ya to so omu tire mo omu ni gide wo mu ti tete ta mu we ni tati enso mu hu se ye be enti di hu ani so abako praso ene asantela hofo no temu ya de be asom kura peja kakra me de mensae de be asom ma ye na se nkora na apom ne ne kakra ma sebi mpayimfo tame ka say de eye rufai abas no ono de na ho ya oni na ma wo fie na emum akwati edam ati edu ono na ono to sabi wo eye holy family hospital ono besi na yetu na doctor fo jina so de so bibi ewo umai mu won se bibi ya ye de be ebe koso yie ama fa wonsa eye bibi eye attention tv na gugusu a mo hwe me eti makra mo etiefo da se ne yesan ebehia